Umewahi jihisi ama kufikiria mambo ya kigeni katika maisha ya binadamu? Maisha inaongea na sisi kwa ndoto. Maisha inaongea na sisi kila siku, lakini si kila mtu anasikia. Tunaisikia kwa ndoto, tunaihisi wakati ya changamoto, na tunaiona wakati ya msukumo, na tunaipitia wakati wa ukimya. Lakini swali ni hii: unasikiliza maisha ama unakimbia katika maisha? Sababu wengi wetu wana jukumu nyingi. Tuna jukumu za kazi, tuna jukumu za kutembea, tuna jukumu za mipango, tuna jukumu za kupigana. Tunapiganisha vitu mingi sana, na hizo zote ni jukumu. Na katika huyo msukumo, kitu kia uzima kinapotea polepole. Tunasahau muumbaji wetu si kwa sauti kuu, ni kwa sauti ya upole, ni kwa kutembea polepole na kwa ukimya pasipo kujua. Na ndio maana neno la leo ni la maana sana kwako, na kuomba kaa na mimi hadi mwisho. Na kama wewe si mwanamemba wa hii channel, unaweza hata kubonyeza alama ya kujiandikisha ama ya kengele, ili tukiweka video vingine upate kusikia. Neno la leo linasema ya kwamba kumbuka muumba wako wakati wa ujana wako. Hii si kwa mtu fulani, ni kwa watu wote, kwa mataifa yote, kwa kabila zote, kwa lugha zote. Watu wengi huwa wanajiuliza, kwa nini najisi sina kitu na nina mingi yenye wengine hawana? Kwa nini mimi ninakaa kama mtu asiyekuwa na kitu? Ninateseka kama mtu asiyekuwa na kitu, na nina vitu mingi sana. Mimi ninaishi kufanya nini hapa chini ya jua? Kwa nini mimi ninajihisi nimepotea na nimefanikisha maisha? Sasa hizo maswali zote Biblia tayari imejibu. Mhubiri 1:14 inasema, nimeyaona mambo yote hapa chini ya jua ni ubadili mtupu. Maisha bila Mungu inafananishwa na mtu anayekimbiza hewa, kitu ambayo hata shikaka hata kifanya nini. Unaweza kimbia, unaweza kusanya vitu, unaweza fanyikiwa, lakini ndani kuna kitu kinakuuliza, haitoshi. Na Yesu anatuambia katika Mathayo 6:33, anatuambia, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mutazidishiwa baadaye. Yesu hajasema utafute ufalme wa Mungu baadaye. Hajasema ukishafanikiwa. Hajasema wakati maisha iko rahisi. Hajasema wakati ya raha. Lakini anasema kwanza. Sasa wewe unajenga maisha ya raha ya nje ama ya ndani? Acha tuongee polepole. Tunapoteza mwelekeo polepole tu, na kuna vitu mingi sisi wenyewe tunapitia. Nina muda bado, ningali nitaamini. Nina muda bado, nitamtumikia Mungu. Nina muda bado ya kutosha. Na wengine wanasema, Mungu anaelewa shida zangu, nitafanya mapenzi yake baadaye, sababu maumivu yangu yeye anaijua. Ni Mungu anajua shida zangu. Na wengine wanasema, imani inapata msingi wakati maisha yamekuwa sawa, lakini kama maisha haijakuwa bora, imani haitapata nafasi. Lakini leo ninakuhakikishia, maisha iombe ruhusa yako. Inaweza badilika kila saa. Na kuomba kaa na mimi usikie hii, sababu hapa utajua uzito wa ukweli. Maisha ni kama mto. Mto hausimami, unatembea usiku na mchana, haupumuzike. Mto hausubiri wewe uvuke, mto unaenda. Na maisha yako hivyo inaenda tu. Wewe unaweza simama kutembea, maisha inaenda. Unaweza simamisha mpango, maisha inaenda. Unaweza badilisha mwelekeo, maisha inaenda. Unaweza potea mwelekeo, maisha inaenda. Na kwa hiyo hata unaweza kumsahau Mungu, maisha inaenda, haikusubirie. Maisha inatembea kama mto, inatembea pole pole tu, bila kuchoka, bila kukusikiliza, bila kukusubiri. Siku kwa siku
maamuzi kwa maamuzi, muda kwa muda, wakati kwa wakati, uzee unakukuta bila kujua, bila ukutaarifu, bila ukuambia. Na wengi wanaanza kataa wasiitwe wazee. Utakataa uite wazee, hata tukuite mzee utakuwa uchakuwa mzee. Na wengi wanafikiri waitwe vijana. Na wengi wanamaliza nywele zote waone kama hizo nywele nyeupe zisionekane. Inakuja baba. Kumbuka Muumba wako sahi. Kumbuka Muumba wako sahi. Maisha isubiri. Si kama mchezo. Usingoje siku utaona nyuma unasema, oh, nilifikiri nina muda, kumbe imeisha. Usifikirie muda ambao utajikuta hauwezi tena kusimama, unaanza hitaji watu wa kukunyanyua. Unasema kumbe imefika, kumbe ni uzee imefika, ni magonjwa ama ni uzee umefika. Neno la Mungu linakwambia, kumbuka Muumba wako wakati wa ujana wako. Tukiona Mhubiri 12:1 inasema, kumbuka Muumba wako wakati wa ujana wako, kabla haijafika muda ambao utasema hauwezi tena. Si wakati ambao nguvu zimeenda, si wakati ambao mshangao umeanza, si wakati ambao hauna kazi, ni wakati ungali na nguvu. Tulete hizo maandiko mbili pamoja. Mhubiri anatuambia maisha bila Mungu ni kama kukimbiza hewa. Rudi na kukumbuka Muumba wako mapema. Mathayo inatuambia maisha inapaswa kuambatana na Mungu kwanza. Tafuta Muumba wako kwanza. Moja inaonesha utupu, ingine inaonesha timizo. Moja inatuonesha hatari ya kutokuwa na Mungu maishani, ingine inatuonesha njia ya kuepuka hiyo hatari ya kutokuwa na Mungu maishani. Kuepuka ni kutafuta Mungu kwanza. Mungu hajakuhukumu leo, lakini anakuita rudi kwa msimamo, rudi kwa mpango, rudi kwake. Wakati moyo wako ungali na nguvu ya kuitikia, rudi. Wakati ungali na ujio mdogo, muda wako unaokuja ungali unaweza funguka kuja kwa Yesu. Wakati akili zako na ulimi wako ungali unaweza sema Yesu ni Bwana, kuja kwake. Usisubiri wakati wengine watakusemea. Usisubiri wakati utakuwa uweze simama tena. Kuja. Maisha haitakutaarifu siku itabadilika. Kutakuwa kunapotea kimoja kimoja tu. Kama kulikuwa nguvu ya kupiga mpira, watakwambia hiyo imetoka. Kama kulikuwa nguvu ya kutembea, watakwambia hiyo imeenda. Imeenda kidogo kidogo tu. Inaenda, haitakutaarifu. Na wengine hawafikie huo muda. Wengine wanaamuka wako salama. Mchana kwisha wameenda. Wengine wamelala wako salama, wataamuka tayari imeisha. Haitakutaarifu. 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 Kitu hatari hapa na hatari kwa maisha ni baadaye. Baadaye haijamarisha itatimia. Unaona ukienda mahali wakikwambia tutakupigia baadaye. Sasa utapigiwa baadaye, baadaye ni lini? Hiyo baadaye haijamaanisha utapigiwa simu. Hiyo baadaye haijamaanisha kuna kitu kitatekelezwa. Hiyo baadaye haijamaanisha kuna mafanikio fulani. Na hiyo kitu unaweka baadaye, usiweke Mungu wako baadaye. Usiweke Mungu baadaye. Hebu toa hiyo kwa kinywa chako. Ufute kwa akili zako. Mambo ya Mungu usiweke Mungu wako baadaye. Anapaswa kuwa wa kwanza. Na vyote ulivyo navyo bila yeye ni bure. Hazina ulizo nazo bila yeye ni bure. Weka yeye wa kwanza. Usimweke baadaye. Baadaye haijamaanisha utafanikisha kitu. Mungu anatuita kwa upendo, lakini ni kwa haraka pia. Si kesho. Si wakati maisha itakuwa mazuri. Si wakati afya yako itakuwa njema. Si wakati shida zako zitaisha. Lakini leo, wakati roho yako ingali inafunguka, wakati ungali na maisha ya baadaye, wakati roho yako inaweza ikajibu na kusema Yesu ni Bwana. Maisha inayojengwa katika neno la Mungu ni maisha ambayo inajaa amani. Na maisha inayojengwa bila Yesu ni maisha ambayo inajaa, inaonekana nje imejaa, lakini ndani hamuna kitu.
Maisha iliyo ndani ya Yesu ina mwelekeo, ina maana, ina msimamo, ina mafanikio, ina uzima wa milele. Na maisha bila Yesu inapotea, haina raha, haina salama, haina uzima, haina kitu ndani. Yesu anakuita leo, rudi, kumbuka muumba wako. Ni wakati ya kugeuka. Acha tuweke vitu yote pamoja. Ufikirie inaweza kuaje ukimpokea Yesu katika maisha yako. Inaweza kuaje leo ukibadilisha zile tabia ulizonazo na kujiweka karibu na Mungu. Unajua kuna vitu unapitia sababu hujajiweka karibu na Mungu. Kuna kitu umepitia sababu hujaweka Mungu wa kwanza. Kuna mahali ulienda ukashindwa sababu hujaweka Mungu wa kwanza. Kuna vitu ulifanya ningekuwa baraka kwako lakini hujaweka Mungu wa kwanza. Ulijiweka wa kwanza ukashindwa. Rudi, ukaweke Mungu wa kwanza, alafu uone mbele. Kuna kitu unaweza subiri utaweka Mungu kesho, lakini kesho haujui kama utakuwa kesho. Kuna kitu unaweza fikiria unajenga leo, lakini haujui mwenye atabomoa kesho. Haujui kama utajaza kesho. Kuna wengi walianza hawakumaliza. Kuna wengi walilala hawakuamka. Lakini kuwa hapa leo, kusikia hii video leo, si accident. Ni Mungu anataka kuzungumza kitu kwako. Rudi, usichelewe. Usibaki unakimbiza dunia. Usibaki unakimbia nyuma ya maisha. Rudi. Mungu anakuhitaji. Maisha bila Mungu ni bure. Maisha bila Mungu inapita. Maisha bila Mungu inatupoteza. Maisha bila Mungu iliharibu ndugu zetu wengi. Maisha bila Mungu inaharibu wewe. Maisha bila Mungu inaharibu familia yako. Maisha bila Mungu inaharibu uzao wako. Inaharibu hazina yako. Inaharibu vyote ulivyofanya. Rudi. Rudi. Usipuuzie somo la leo. Usichelewe. Rudi. Kama hili neno linakuongelesha leo, kama hili neno linakutia nguvu leo, bonyeza alama ya kupenda. Unaweza lichangia na watu wengine, unaweza tuachia maoni yako, na unaweza jiandikisha kwa hii channel. Asante. Mungu akubariki na kuzidishie. Amen.